Semeton sarang sami saniwangi yang titiang. Para pemirsa setia program Suluh Galang Kangin ring DJ Jema Genah. Bagia pisan manah titiang ring sajeroning rahina puniki. Duaning sangkaning asung kertawara nugraha ide sang aji. Iraga prasida kacunduk malih ring sajeroning galahe sani becik puniki. Dumugi semeton sami setate nemu kerahayuan. Kenak lan landuh ring sajeroning angge sarire miwah jiwatman. Inggih semeton, ngiring mangkin iraga ngerarah tuntunan saking ide sang aji. Mangdi pikayunan iraga setate galang. Sekadi sunaran galang kangin sani nyunaring jagat rahina puniki. Mangdeni napi sani jagi kabaosang prasida dados ubat manah sani ma utama pisan. Ngiring mangkin iraga sarang sami. Ngesorang raga ring ajeng ide sang aji. Mitunggalang pekayunan ring sajeroning pengastawa. Inggi ide sang aji. Sang aji sani suci ring suarga. Titiang matur sukseme ring sajeroning kerahayuan sani sampun kapaije ring titiang sarang sami. Ringgalahe puniki titiang nunas pituha ide. Mangdi roh suci rauh nyunari manah titiangi sarang sami. Ritat kala titiang miragiang sabdan idani. Rak seje pikayunan titiang. Mangdi prasida resepang sabda sani jagi kawedar. Mangdeni prasida dados suluh ring pemargian titiang ring jagat puniki. Ring sajeroning parap ide sang putra Yesus Kristus titiang ngaturang pengastawa. Amin. Sabde dawuh semeng puniki keambil saking kitab Matius 5 pausan 14 rauh ring 16. Sani mebaus kadi puniki. Ide puniki galang jagate. Kotane sane megenah ring puncak gununge, nenten prasida kasih libang. Sapuni ketaler, anaki nenten nainin ngidupang damar, raris kagenahang ring sor grobake. Nanging damare puniki kagenahang ring genah damare. Mangdini nyunarin sami sani wenten ring jerone puniki. Sapuni ketaler, galang ideni mangdi nyunar ring ajeng jatmani. Mangdini jatmani puniki manggihin laksana ideni sani becik. Raris jatmani puniki dadus puji penghalem sang aji sani ring swarga. Inggih semeton sami sani luyang titiang. Murde khotbah iraga rahina puniki inggih puniki cening ento galang gumine. Menawi iraga sarang sami sang caya. Napi ke prasida iraga sani miste puniki dadus galang ring tengahing jagat sani peteng. Galang puniki ma utama pisan semeton. Yening jagate peteng pasti ke iraga jagi bingung, jagi ulu lan nenten uning margi sani patut. Punapi ke semeton nainin ngemanggihin kawintenan sani kadi asa puniki. Ring sajeroning kauripan ide sang aji ngersayang mangdi iraga nenten dadus jatme sani tanpi guna. Nanging dadus jatme sani mawi guna ring keluarga. Kerama jutek buat kauripan lan jagate puniki. Ide sang aji putra Yesus Kristus nicenin perumpamaan sekadi kote ring muncuk gununge. Kote puniki nenten bersidayang kasih libang semeton. Amin sameton sarang sami. Dados ni kerahayuan sani sampun kapai cering iraga nenten patut kasimpen antuk dewek iraga kemanten. Kadi asa puniki yening iraga madue kawagedan utawi kawicaksanan sampunang punika kapepekin utawi kasih libang ring sor grobake. Ide sang aji nyicenin kawagedan puniki mangde iraga prasida ngerereh jadme lianan sani sedak sungkan manahipune. Sani sedah sedih mangdeni kauripan iraga prasida dados damar sani nyunarim kauripan anak lianan. Patut sekadi puniki semeton sareng sami. Dadus galang jagat teges ipun iraga patut melaksana becik ring kauripan. Laksana sani becik puniki nenten jemang di iraga nyinggihang raga utawi mang dikapuji oleh jadme lianan. Nanging mangdini puji pengalem puniki mewali mantu kiring ide sang aji. Sapunapi ke iraga sampun laskarya ngicenin wantuan ring semeton sani muatang. Sapunapi ke iraga sampun laskarya ngicenin piteket sani becik ring keluargan irageni. Ring tengahin jagat sani sering pisan madue pikobet, iraga kautus mang didadu suluh sani ngicenin galang, ngicenin penyapa, miwah ngicenin pengajapan sani anyang. Nah, semeton titiang sami,
Galang puniki wit saking ide Sang Putra Yesus Kristus sane sampun nyunarin pikayunan iraga. Yening iraga setate nampak ring ide, pasti ke kauripan iraga jagi setate galang. Sampunang sang caya, sampunang ajerih. Dua ni ide sang aji setate nyarengin kauripan iraga nih. Ngiring iraga sarang sami melaksana becik ring diji je iraga megenah. Ring pakaryan, ring sekolah, utawi ring sajeroning banjar niwah jero soang-soang. Dumogi kauripan iraga setate masunar dan prasida ngicenin kerahayuan ring jagati puniki. Mangdene saking laksanan iraga, parap ide sang aji setate kaluihang dan kapuji selami-laminipun. Ngiring mangkin iraga sarang sami ngasta wayang semeton iraga. Saniring rahinane mangkin sedekeni sungkan, sani sedek sedih, sani ngerasa akan pikobet ring sajeroning ekonomi, miwah pikobet kula warga. Dumogi asung kertewara nugraha ide sang aji ngicenin pemargi tur ngicen kerahayuan. Taler titiang ngastawa majeng ring pemerintah iraga ring Bali. Mangdene Bali setate aman, damai, miwah sejahtera sangkaning paswecan ideni. Ngiring lanturang antuk pengastawa sang aji. Ajin titiang sanering swarga. Para pemerintahan palungguh aji mangdene kadegang. Pekarsan palungguh aji mangdene jema margi iriki ring mercapade sakadi ring swarga. Ring rahinane mangkin icenje titiang pangan kinum sategepipun. Ampurayang je iwang titiangi, sakadi titiang ngaksamayang anak yang sampun maiwang ring titiang. Malihi sampunang titiang kabakte ring genah gegodani, nanging bebas sang je titiang saking ijaat. Santukan palungguh aji saninuenang pemerintahan, kakuasaan, miwah kaluihane langgeng salami-laminipun. Amin. Ngiring nunas berkat. Dumogi asung kertewara nugraha saking ide sang aji. Miwah asih tresnan ide Sang Putra Yesus Kristus. Sapuni ketaler pasawitran ide roh suci. Ngamertanin tur nyarengin semeton sami. Saking mangkin rauh kawekasan. Amin. Suksma banget titiang aturang ring semeton sarang sami. Sani sampun ledang niragi yang sabde ide sang aji. Di program Suluh Galang Kangin puniki. Dumogi napi sani sampun kabaosan prasida ngeresuk ring sajeroning mana tur ngijini pengaweruh sani becik. Titiang lungsur mapamit ampure yini wenteng iwang ring penyampaian titiang sani nenteng manut ring manah semeton. Ngiring setate nyaga karesikan manah mangde ide roh suci setate malungguh ring sajeroning dewe iraga. Rahayu, rahayu, rahayu. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican ide sang aji, malarapan antuk sabde saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksma.